بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est bon? Ouais. On peut? Attends, ouais. On vous appelle, ça c'est un بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مسبتد بسيبود إيفاجون تي في. haray wala foto dino den non ede do de balde meden feddude haray e wontide ka plateau Evasion TV do de Ustaz Muhammad Tayyib Ba haray Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri tumbodirangal do haray non ada en sanno de be yetti Allah subhanahu wa ta'ala waddo ko himo yettire waddo jemma e nyalorma wonande fala do jarno ko Allah subhanahu wa ta'ala no jarnira Allah tabaraka wa ta'ala bawo dum en duwani ke delaado meden sallallahu alayhi wa sallam sahaba e makko kala darni be kado den hum dina be ƴewtiri ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ko addi kon hañande Allah subhanahu wa taala ronde leydi ndi haray musidɓe tedduɓe haray ɓaawa men salminde on e no fododirnoɗen noon Allah subahana taala hoɗɗiri hiɗe watta micro on Ustad Mouhammad Tayyibou Ba ɓe yewta en fii ɓuural ɗiɗo ɗen hum jemmaji e nder nduɗo ɗen hum lewru teddundu ɗi jemmaji sakkitiɗi ɗo e nder nduɗo ɗen hum lewru yani ɗiɗo naatiɗoje waɗeteɗi haray Ustad meɗe wiya ko sadi ko tooƴi en ka plateau Evasion Guinée. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها بالنعمة. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام. وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هري مسيبة جلبة الدبي إن شاء الرحمن. هري ما قدر ميت إنغال هند هنو يويتي في ديدور جمع سكتي دي اندو دولي ورسوما يتدون كون دوني كو الإسلام ويوتي في دي كون دوني بوري وني fi ɗeɗo jammaje sappo sakkitiɗe ko honno kadi ɗum ɗon wawata yarirde o saa'i fewdiɗo ɗon wonɗe e mum ɗo saa'i mo koto place wiyata confinement e saabu oɗo pandémie wiyeteɗo coronavirus arko fewndo ɗo haray ko honno julɗo on wawata e waɗirde ɗeɗo dewe e ɗeɗo jammaje ɗum ɗum fof wonay gasde maako ɗe ɗeɗo jonde ɓen teddunde ɗo yeeso ɗeɗo geeje kala kadi woni ɗe nder aduna o sutiɗe en aɗa ɗen ko geeje tedduɗe ɗe Allah subahana taala noftirɗi pewal e nimade tewalaɗe haray ko adi adi kon taw juulugol jemma wonɗo l'islam on yewti fii ɗum on woni ɗum haray koye jama o ngelo wondema e kaako diina men tawo ko diina mahiika e hoore finde e hoore aqida e hoore finde no jeeya noon e finde nden gonɗingol ko mirni ko ɓe mana dewal neɗɗanke on telema sengo ka newgol ruuhu makko on ɗum ɗon hino mawni hino hitti ɓuri dewal yaasiwal ngal ko fiyon ɗon ko dewal ruuhuyankowal ngal wawata duñude tere ɗen haade wawa watte koɗe yamira goɗɗo wata ƴettude million ji ɓokkitira
sabi Allah so wana tuma o hooli to ka nder wonki makko ka nder ɓerdina makko wondema himo mari joddi mawnude ɓuri ko jonni ko sina ɗum o jonnata jon noon ko ɗum waɗi si tawde noon ko ɓura fodede ko ɓuri mawde ko wona yanganede kon koko wirni na ko reena aljanna oɗo aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala fodi tagore makko ni koko wirni ko Allah subhanahu wa ta'ala dari ba'da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya ladani ɗum ko aljannaji ɗi kanko Allah subhanahu aljannaji ɗi nema mo ñiiɓi ɗi kanko bajjo seniiɗo o o foti jiyaɓe makko ɓen kono noon kaka mbirnande ɓe yiyaade no wirni kono o wi ndarolle innahu kana wa'duhu ma'tiya fotore makko ndelle nde laatoto nde arayi jon noon ko sembinta on ruuhu ngal gonɗinan iman on tiiɗa no jeeha e muɗum dewe wirniɗe taw na waɗeteɗe yeeso yimɓe mana no jeeha e ɗen dewe masalan juulugol jemma hettodirgol e jooma mum sabu relation wonɗo hakkude ɓiɗɗo adama o kañum e jooma muɗum kono o relation tiiɗiri o heɓirta doole ruuhu makko on heɓirta doole finde nden tiiɗa gonɗinal ngal mawna on say o wawa darade o waɗa dewal kam yimɓe ɓen ko ɓe ɓurdata ko relation wonɗo hakkude maɓɓe on e jooma maɓɓe telema sengo ka ruuhu maɓɓe ko ɗon ɓe ɓurda na ko wona yiyede kon ka yaasi on gelke jon noon ko ɗum ɗon noon waɗata ha o wawa wadde ɗijji ngalɗinɗi nde tawno gonɗinɓe ɓe fewdo nela sala sallama sahabaɓe on quwa ruhiya ɓe mana ɗen doole ruhuyankeje wonɗe ɗen ka nder fondo maɓɓe ka ɓerɗe maɓɓe ngal gonɗinal tiiɗungal mawngal addunoɓe ha ɓe waɗi piiji ɗi tawata ɓe jogaki ɗum ɗon ɓe wi ɓeɗo ɓe feeti ɓe wi ɓeɗo ala hakke wa ida qila lahum aminu kama amana annasu qalu anu'minu kama amana sufaha si ɓe wiyama wondema gonɗinire wono sahaba ɓe gonɗiniri noon ɓen gonɗinal ngal gonɗingal meɗe wakkili kono feetanande ɓe wakkilaki ɓe mana ƴettugol ko jeyi fof okkitira fii ko yiyaani kamɓe ɓe kon ɓe wi ɗum ɗon ko feetere noon ƴettugol wonki muɗum naɓa jomba hannde a yidaade e ɓeygu ma yaha hannde fewtodira e kaafaje ɗen ɓennu noon ɓe wakkilaaji on gelki jooni noon piiji kadi fof sutano aaden gooto fof sutano aaden gooto o heƴa o résista on gelke ɗum ɗon kadi haray doole gonɗina ruuhu hino e makko ko relation mo jogati kanko e taguɗo kammuɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi mo anndi haray wirtindirowo jemma e ñalawma on gelke taguɗo kammuɗi jeɗɗi leyɗe ɗe jeɗɗi wonɗo memminde palñitede wonɗo doginde ɗandiyan mo ɓuri wimana ɗum ko darino ñosimo ko ɗon anndi ɓay annabi Moussa ƴetti yimɓe mum ɓen ɓe pokkiti yaltugol e nder Égypte ɓe adi ha gaccando doole Firawna ɗen e fof majji force makko on fof witoro e ɓaawo ɓe yii jokkunoɓe ɓe bani Israila en hay ɓe wuri Qur'an ayi wa qala ashabu Moussa inna lamudrakum ban yimɓe makko ɓe yen hewtama tan ni fimen bonilan ni qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin yo wawata wonde fi kala faaɗi hewtiɗo solution mum no jungo Allah on gelke sanga mbileɓe Firawna kambuno wi taƴƴitayɓe luutinira ha gasi kamɓe ko ɓe wino ko faqde ma anta qad innama taqdi hasihi alhayata dunia woni ko fahalɗa wadde o ko ɗo wawɗa décidude si yawtiɗo awata pus ɗo yawtayde on gelke donc sifa ɗum ɗon fof ko tiiɗinta noon gonɗinal ngal ko relation hakkude jiyangel ngel e jooma makko no jeeya noon wimana nokku ka tawata haran imanu neɗɗanke on tiiɗay o hoolo jooma makko ɓe huwodira kanko jooma makko ɓe huwodira ɓe nantodira galagol jemma juula ɗon anndi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo on joɗo ka wahayon arno pet surtout muzammil anndi ko ɗen mi jeeya e simoje adiɓe sippade e Qur'an on gelike Allah subhanahu wa ta'ala wiwno mo e miɗo faala yen hettodir wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila janto inde jooma maɗa nden
hettanoɗamo tertoɗa kala ko woni fof waɗa sera an e makko hettodira on gelke e tawde noon e nder suura on Allah subhanahu wa ta'ala no sifi e sa'iji kaɓe ɓurata hettodirde Allah daali inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabhan tawila on gelke Allah subhanahu wa ta'ala o holli wondema sa'iji jemma ɗi ko ɗin ɗon ɓurata hawrudirde feppodirde ko yadata e wonki maɗa tin e ruhu ma on e gonɗinal maɗa ngal e jooma maɗa toon ɗon no wawi hettodirde nantodir ko waɗi noon no wodanma ñaromaji ɗin fubbanɗe ɗuuɗuɗe haajuji ɗuuɗuɗi hiɗa yemmoɗo sattino fi jantagol inde Allah miijito fi makko tum ɓeynawa bon ala jeen gonon tum sabba fure o gaddama ɗo fof boni ma ɗum sonnaji o wiya marolanni ɗum ɗon fof boni o kelke kono e 3 heures 4 heures du matin marolanni o woltake ɗon ko onon tum sabba fure o woltake donc ɗum ɗon yimɓe ɓen yo faamu wondema juulu ko jemma o imma ko jemmataro ko goɗɗum go kadi noon e nder dewe ɗen o tiiɗinta ruhu neɗɗanke on e imanu makko kon o hoolodira e bajjo seniiɗo o ɓe hettodira kadi ɓe nantodira kadi ɗum hino wona e nder jemmaje ɗi ɗum waɗi wona ko mana ko hunde andande andirande jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe waɗayno ɗum tawa ko jemma juula ayije qur'ana nodduɗe e daragol jemma juula ɗen ɗen ayije no ɗuuɗi ɗe wata ko sifade ɗe fof makke ɗe ɗuuɗi ha feƴƴiti no jeeya mum innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun gelke Allah subhanahu wa ta'ala o daari e jiyaɓe moƴƴuɓe huloɓe Allah ɓe hene ɓe nder aljannaji e canɗi ɓe laatinoke ko adi ɓe hewde ko aljanna toon inaynoɓe golle innahum kanu qabla dhalika muhsinina ɓe laatinoke ko adi ɓe hewde ko aljanna ɓe naatde nder toon hari ko ɓe moƴƴinaynoɓe Allah sifi hunde wotere pet nde ɓe laatino himɓe waɗa ko ɓe moƴƴinayno ko hewtiniɓe toon kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ɓe laatinoke ko seeɗani e nder jemma on wonno ko ɓe ɗaɗo wa bil ashari ka wedde hum yastaghfirun hiɓe insinade kadi tama hewtoyde no weeta hare kadi hiɓe nder insinako woodi yoga e jeyaɓe Allah ɓe Allah subhanahu wa ta'ala sifi fi muɗum sifi sifaji maɓɓe ha gasi yimɓe ɓe ɓe o manti o dambi e makko kanko bajjo seniɗo o jeyniɓe ko woodi kon fof ko kanko jeyi ko kanko tagi walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ko kanko wodani woni ko kammuni kon e ko woni ka leydi kon kono mo hertina goɗɗum mo hertinana hoore makko goɗɗum e ko jeyi kon ɓeɗo ko jeyaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala hertinani hoore muɗum ko waɗi noon si tawi Allah daari wa ibadur rahman on gelike on andi ɗon ɓuuri mudafon e ley bimana jiyaɓe Allah ɗum ko teddungal ko daraja yo Allah wi jiyaɓe Allah wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wa Allah subhanahu wa ta'ala ko sifaji ɗuɗuɗi labaji woni ko o sifiɓe e lannode suratul furqan on gelke o sifa arano on ha gasi yirtoyi kanko bajjo seniɗo o hikkiti ɗon sifa fi juulugol jam walladina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama Allah daari ɓen jiyaɓe Allah ɓe anndanɗa hoore maɗa hiɓe bimana hiɓe yarata hoore leydi ɗo needi e neetare e neware wona yimɓe layi fuɓe fuu wala fuu ɓe yaroɓe kadi mo nanga hay hunde on geli ke kono ko e hoore ko ɓe mari haajuji kon fof yaadu maɓɓe ɗum ka hoore leydi ɗo ko yaadu neetiɗo newiɗo wona cowotoɗo cikkotano waɗi paɗinji 5 kilos no sikka kañum darde kammu daari wa ibadu rahmani alladina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama si tawi majjiyanke en yewtiɓe kamɓe ko ɓe yewta kon koko wonde e kisanna ko wonde e hoyrema yawa kon goɗɗo daari walladina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama ɓen no waala juulande jooma maɓɓe ɗo wona ko ɓe woni waalde juulande jooma maɓɓe kon ko konnguɗi kalimaji qur'ana ɗi Allah gollitiri e aya on ɗin ko ɗin ɗon hara no wodde istisna no wodi ko ittita nder ton ko Allah ittita nena ɗon kon ittanama en fof ya ayyuhal muzammil qumil leyla
إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وفوق آية القرآن لأنه يوتا في جولغول جمع جولغول جمع قول بمعنى كهونه هيتولي على ذلك أي سد أسومي بمون الرسول صلى الله عليه وسلم إمو جمع ومن الليل بدخول الألف واللام في كلمة الليل في هذه الآية أصبحت هذه الكلمة كلمة معرفة لأنه إلى ما أعرفه wonde no nafa moɓugol no nafa ayingol no nafa tentingol kadi fo muɗum wiyete yani waalo tegal mi waɗama waalo yani jemma on ko fof makko immo duulamo siwa illa qalilan siwana seeɗa karam ko ɓe wii ko haqqe wonki kin ko ki hani fowtagol ko kañum e haqqe sonnaɓe makko ɓen wonɓe dowa hettude si ɗum ɗon iwi nder tan ko ruttigol yo Allah hettu ko ɗum ɗon woni bi mana ko aya on wii ɗo se wattani hakkille qur'an ustad en taway ko heewi ko nde Allah subhanahu wa ta'ala no yewta fi aljannaji ɓurɗi labbede e nemaji monanaɗi maralji nganɗinɗi ka foti majji ka weeli majji en taway fi juulugol jammagoy natora e nder ton mara en tawa en ari ka sura sajada Allah subhanahu wa ta'ala no yewti fi jiyaɓe ɓe tawata o wi hiɓe pottito darɗe maɓɓe ɗe tata jaafa junubuhum anil madaji يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ماذا أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ونجلك الله سبحانه وتعالى ويوتي في جهة مكة كدي وي دينو هبه كوتيتو دان مابbe de bele bonji mabbe hibe nodda jooma mabbe khawfan wa tamaa bimana ko be huli e tanaji wata hewtuɓe ɓe wiide Allah dandume moƴƴereji ɗi ɓe renɗande ɓe faalaɓe wiide Allah hokku men Allah daari ɓe ƴetta e ko Allah ɗon ɗo gaskito koɓe sakkoɓe dépense mbi anda Allah daari ɓen ɗon noon wonki hay gooti anda ko woni ɗum suuɗanaɓe ko maranaɓe e nemaji tata ko yii ɗum ɗon fof no tindini wondema juulugol jemma on ɗum ɗon ko hunde labade tabitunde e Qur'an nde nana sallama yewti fi muɗum gando goto o wi fi aduna on ɓurondirte ñalawma fi jemma on ko fi lakara on ko jemma ɓurondirte gayɗin ko jemma ɗi andete ko gelke si tawi ewi ka putoro gueɗe juula da hirude ha weeta ange yimmiɗo jemma on na on gore wonta goto ko ɗum waɗi joni yimɓe salatu sali yimɓe moƴƴuɓe andirama juulugol jemma imam ahmad bun hambal imo kawtirno e mawɗo goo ko ɓe welti ɓe juulayno jemma ɓe hawrayno e ayije Qur'an ɗe ɓe wullayno ha ɓe mapoda e hoore maɓɓe ɓeygureji maɓɓe ɗin doga yahanoya oya masalan si tawi imam ahmad bun hambal e nder ko juulata jemma kon hawri e aya wulli e makko ha ɓeygure makko ne sikki o wullay ha o maaya o yamawɗo ɓe yanoyta ɓenna ardoane kadi imamu ne weeti e ngal ɗo ɗum mene huddaɓe faatu on ɗon wara o jeeje imamu haga sa o muññintinnamo o hawrina wullugol ngol ka naafilo si tawi ko oɗa kadi heeɓi sifa muɗum on ɗon kadi bi mana o dogani o yahani ñande ko imam ahmad bun hambal e nder naafiloji maɓɓe ɗi hiɓe naafude ɓe hawroye aya hawniɗo mali ko suratu zumar galla dal ɗo wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun feeñanaɓe ko allah koɓe sabbanoɓe imamu on ɓay hewti on aya o fesi ha tawi no jeeya e mana on aya ko tuma goɗɗo aroye laakara no felliti no hoolina tawi aljanna sabu golliji makko moƴƴiɗi o waɗi kono aya on ko sappi ko heferaɓe wonnoɓe ga majji yeddi allah subahana taala geli ko faala sikki wattake e hunde ɓe aroye tum ɓe nanga on geli ken wawi situation ji wayli torta ni tawdi sappanoki wiye wonɗa e ɓoggol tana ko sappino few joni noon ko ɗum woni mana tafsir aya o ton ari ka suratu zumar imam ahmad bun hambal huuli aya o naɗɗi mana on e makko kanko tigi ha gasi on say o fesi ha ɓeygol ne mapodi e hoore muɗum ɓe yahanoyoya mawɗo ɓay mawɗo on ari ha gasi o yimi imam koye jam honɗu waɗi o wi a nanali ko allah wi ko a nanali ko allah subahana taala wi ko feeñanaɓe ka allah o janngani mawɗo on aya on ha gasi o firani mo mawɗo o ronditi juɗɗe waɗi sowru tawi joni ko imam ahmad e fof joni hawtodirta jeeje arɗo jeejugol oɗa o wi ko yimɓe ɓe no aroya lakara sabu golleji maɓɓe ɗi ɓe waɗi ɓe taƴini ɗi moƴƴi ɓe naata e aljanna ndaroye ha tawa ko yiite ɓe suti imam ahmad o aya o fewta sina kanko on sayi ɓe fof ɓe waɗi sowru ɗum
ɗum ɗo fof ko yewtirɗe ɗum ɗo ko jamma on gelo wondema juulugol jamma no andira yimɓe moƴƴuɓe no andira salafu sali koko hunde hawnide gorko mum wongol ngaari no jeyayimagol jamma woni noon telema sengo moɓugol baraji e telema sengo hettodirgol e jooma muɗum ɗum hino tabiti ndaari ɗo tun e telema sengo rasul sallallah alih w sallam moƴƴere nde allah subahana taala fodi nelaɗo men sallallah alih w sallam e moƴƴereji mawɗi darajaji tuuɗi ɗi nela saltama faala telema sengo allah no woodi e nder aljannaji sabu aljannaji ɗi naaɗi goɗe fotata few hiɗi ɓurdi peskadi aya on tabintini انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله دان ngari ka adna ɗo ko honno min ɓurdindinni yokkati maɓɓe e dow yoga pelle ɗo kala yettiɗo o fof no fota ɗo o wonnima fenade kamko fen ɗum kaka miskino ka ɓuraɗo muñintinno fof no fota yetten allah haray ka ɓuraɗo fittana gonɗi kono pellettagorde nde fotala aya jeɗen ɗum no tabintini kadi e telema bangeji ɗi fof allah subahana taala ɓurdindinni kono ɓurdindingol makko kono mari hikma ɓayi no tabiti ayaji qur'ana puy wona no atnoka sorto sukhru hum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum maishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya on ngeli ko masala on aya ɗon no sifi fi ɓurondirade ɗen ga kono hikma on ko liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya on kalima sukhriya fi hadi al aya bimana wona jalugol na jalnori ko wallidirgol o mana bi musirrikum fami donc ko sifa noon ko on musirki arɗo ka sorti ibrahima ɗon e oɗo kan joni gooti on gelke no sirti la yayyode sinamo la yaskhar qawmum min qawm on ɗon sukriya ɗon ko goɗɗo goon on gelke o andi konngoli qur'ana ɗin ɗi serta mana en mbaɗi kadi employa donc allah subhanahu wa taala o ɓangini ɗo wondema ko fiyo waɗi ko fiyo huwodire woni qur'an ngal ko ɗum woni ngal ɓurodiral ko fiyo par ce que fof foti hara e adna weɗa on gelke si tawi fof foti laamu foti jawdi foti darde foti ngare foti gandal foti ƴoyre hara e adna weɗa sabu a noddata cabinet ma heewata noddamo fotata e ɗi fof wiya yo huusitade cabinet on ka donc kono allah subahana taala waɗi ni fiyo huwodire liyattakhida ba'duhum ba'dan sukhriya kono ɓurodiral ngal ngal woodi ngal tabiti ɗon ɗen ayji ɗo ka sukru ɗon so jangi aya ko hikkiti yeeso kon en tawa ɓurodiral ngal ka aduna no ɓuri ngal kalaka par ce que allah daali wa rahmatu rabbika hayrun mimma yajmaun bimana aljannaji allah ɗi moƴƴere laakar ni ko nden ɓuri moƴƴude kala ko heeɓi ɗo misal ngal yonani en ko tabiti hadis mo imam muslim filli wondema si aroyama ñande tan natoɓe aljanna naati natoɓe yiite naati woodoye yaltinteɓe ka nder yiite adde ka aljanna si ɓen ɗon noon ƴawnoyta ɗon ha luttoya gooto ta si ɗon ɗon ƴewi ka nder yiite luttuɓe ɗon ɓen ko ton luttata andi ko on ɗo sakkiti ko on ɗo woni sakkitiɗo finata koɗo aljanna on ɗon allah wiyayo aljannaji ɗin lanni baɓe ɓe to kam ka wala yaade toon sakko o deranata goɗɗo toon heɓa no noosira joni kankadi yoɓe nda toon so heɓa seeɗa allah wiyamo yo yeɗo kala ko faala o yeɗo kala avionje compagnie ji hôtel ji banque ji fiwɓe labaɗe kala ko faala kañi e wuurugol har mayata nawnata kala ko faala wayno oynallam wala ka ɓuri ɗum o fokkita noon allah e sabbol annani ɗanni aduna wiyi aduna e ko woni aduna kon fof kala boxiti ji e ressource ji ɗi fof waɗe en valeur ha gasa kañi e banque ji muɗum fof muɗum e building ɗum wona manhattan on anduɓe ɗum fof kañi e chicago e waytata ɗum wayi ngaluji adnal nan fof multiplié par 10 watte hoore ɗum na wiya débrouillé ɗo taw affaire on nga gasi ngeli ke joni noon ko ɗum ɗon onnoga senda noon joni noon jaɓu ɗum ɗo muñoɗa jaɓu ɗum ɗo muñoɗa ɗo haray programme o gasi o sikka mo ɓuri nelaɗo wonde e nen on ngeli ke donc ɗum wasi allah daali wa rahmatu rabbika hayru mimma yajmaun ko ɗum kadi wasi aya o wi ka sort bani israila ɗa e walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila no ɓurdi pes telema senkal aljannaji allah daali no woodi woɓɓe jiyaɓe ɓe allah wiyata hum darajatum ta bimana martabaji maɓɓe ɗin kaɓe ƴawoyta ɗon kaɓe hewtoyta toon e nema e hôtel ji e teddugal no hetti luttuɓe fof natuɓe ka aljanna joni noon ko ɗum waɗi noon ɗi no ton en hôtel no ton en place teddugal kowoyagal ngal allah foti goto pette e jiyaɓe mum dennenagal annabaɓen ko ɗon faata ɗon haray kala ko wiyete salihina en diri wali en diri ɓeeɗa en diri ɗon ko affaire annabi annabi on gelke mum kala e maɓɓe no faala nokku o
jonno no woodi yoga e annabaɓe rewɓe Allah ɓuri ko nelaɗo rewi kono annabi nu duuɓi ko aya o wi kon falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama hono addi ɗon ko sortul ankabut duuɓi temeɗɗe jeenayi duuɓi capanɗe joyi annabi nu no rewde Allah o yeddade e woɓɓe goo kadi annabaɓe kadi ɓurɓe mo rewde par ce que kanko duuɓi nogay tati o rewi Allah subahanahu wa taala duuɓi nogay tati ha hakkude annabaɓe mum e feƴƴingol makko ko duuɓi nogay tati ɗum ɗo eɓɓodirtake dewal e rewɓe ɓeeɗaɓe fof hiɓe fanda nokku gotu mo faala ha o tori Allah subahanahu wa taala ɗum ha kanko nela sasra maɓɓe maaki yo waɗanɓe campagne kala ka nanɗe noddinago jembine noddinago mum si gasi toranoɗen ɓe place ɓe on say ɓe maaki kala waɗanɗo ɓe ɗum ɓe ƴettanimo garanti ɓe tapanayamo yandeɗa ɗum no holli waddema oɗo nokku nelaɗo mo faala hilti Allah subahanahu wa taala yeytoye nelaɗo mum wondema simo faala ɗum so faala so waɗanaka campagne o yetimo ko waɗa Allah daɗa aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi lleyli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda kala fi ɗingol ɗon ko on aya ɗon sifi waktuji farilla ɗi joyi sa'i majji kadi juulate kasi natare détail safugol yettoye noon Allah daari fi ɗuma noon ko winoɗa ala ko falɗa ko wa min al-leyli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah subahanahu wa taala daari immo jemma wakkiloɗa tinnoɗa waɗa dewal juula hawnaki ka joom maɗa kore mako faɗaɗa na yimɓe maɗa ɓe mbaɗani campagne pellette le Allah subahanahu wa taala fodimo o hendoy to place on kono pellette le darino jemma o juuti ɗum ɗo harayno tindina wondema daragol jemma ngol juula ɗum ko hunde andade wowade e nder dewanga tentinima noon ko tawata kanko rasul sallah sallam o yowiti e ɗeɗo jemmaji sappo sakkitiɗe heɓe tentini e muɗum heɓe yandide e muɗum ene Aisha radiallahu anha ɓe fillike ɓe maaki wondema nelaɗo laatinoke tuma nde suuma e on ari ha lutti balɗe sappo ɓe findinaynoɓe ɓe tinnoɓe e dewe joni noon no wowirnono ɓe wowno wadde salatu tahajjud jamaiyan mana juulen jama no wowirnoɗen noon hikka noon e rowani e ɗiya lebbi feƴƴuɗi no serti saabu ɗum ko ari ko saabu nde ɗo nawnaari joni noon ko adi adi kon taw yimɓen no yo faamu kala julde farilla ko nde ɓuura yiɗede ko nde ɓuura tentinede ɓuur moƴƴude kaka juulede kala julde naafir ko nde ɓuura yiɗede nde tenti naafir muɗum kaka nder suudu ɓe faamu noon ayida ɗon taw e anda ɗum ɗon taw ko non woniri taw on geleke ko waɗi noon hay oɗo salatu tahajjud oɗo qiyamul layl nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko juldi e sahabaɓe e muɗum ko nde wotere joni noon janngo mum ɓeere ɓe sabbimo o ronki arde on sahi ɓe sakiti on kadi maɓɓe ɓe juuli tawi ɓay ɓe lannama ko fewnu ɓe maaki julde nden no laba ha feƴƴiti ɓe huliwata Allah farlude ɓayna fof gaynoyta hinde laba Allah no yiɗne nde mari moƴƴere nde mari baraji ɓe hulita taɓe jokkuɗon ha Allah wiya farlina nde woni farilla ɓay yurmede maɓɓe nen kamɓe rasulullah sallam ko Allah wi ko bil muminina raufur rahim ɗum battinayi hay e dewe ɗen ko Allah subahana hay rewgol Allah goninaɗo no yurmini en nder ɗum on gelke joni noon ko ɗum waɗi kamɓe saɗi maɓɓe seydna Aboubacry ɓay lontike ɓe jokkiti e ko nelaɗo wonnon seydna Omar ibn Khattab ɓay aroyi ane al mufakkirul islami ɓentamɗo penseur de l'islam ko neɗɗo mo Allah yañino sala marmoɗo hakkille mar faamu o gaari gadina marko hakkille ha piji ɓuuri on institut ka nder dina ko tawtari anda noka ɓaawa kono ta bindi no tabintini ɓay nelaɗo makki aleykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ir rachidina al mahdiyina min ba'di on gelke ko ɓen noon kadi watta ko nabida wiyete ɓen nayoɓe ɗo joni noon seydna Omar ibn Khattab o moɓidir sahaba ɓen ha gasi ɓe fuɗɗiti salatu tahajjud o hara ko jama inen ɓe maki nelaɗo sa sama ko hulno ko wata farle joni noon ko kamɓe woni annabi o hay tippotako hoore maɓɓe tan ko farle fuɗɗita on gelke joni noon ko ɗum waɗi fi oɗo confinement ɗo nduɗo corona ndu ari ya bonnitali juulugol ɗeɗo jemmaji de sappaɗe muɗum ɓayɗo gandi hikma mum on kadi kono ɗaɓɓitugol jemma goto ɓurɗo teddude ɓurɗo mawde e jemmaji ɗin fof ko wiyete jemma laylatul qadr jemmare nde qur'anare nen tippina e mum no aya wi noon inna anzalnahu fi laylatil qadr min tippini nde alqur'anare e jemma laylatul qadr joni noon nena sasama ɓe magano sahabaɓe ɓe arɓe yettoɓe fi jemma laylatul qadr on ɓe ari ha gasi nena sasama yejjiti ko honde tuma ɓe maki ɗaɓɓite jemma on e nder jemmaje sappo sakkitiɗe ɗen kuujuɗe ɗen
ɗum ko maako maɓɓe noon maako maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no gasa goɗɗo wiya e ko nelaɗo no yejjita ɓoydita ɓuran tabintin andal sanon ko rewga fala tansa illa ma machallah mbeɗen janni ara yejjitata sina komi yiiɗi a yejjito ɗum noon tawa ko allah subahana taala yiɗi o yejjito tawi kadi ko hikma kadi sabu si andano ko jemma ko hunde musidɓe yetto jalloɓe no gandi ko amude ɓe aani moƴƴa noon musidɓe yetto jalloɓe ko nden jemmala ɓe darayno ɓe ara ɓe juula e mayre joni noon si ɓe nawnima ɓe maayi ma ɓe heeɓi ganto goo haray pus heɓaki joni noon yoɓe juuli jemmaje ɗen e fof majje ɓendet haray ɓe hawlodira e jemma ɗaɓɓa donc ɗum waɗi si tawi oɗo jemma ɗeɗo jemmaje sappo nena sotama no imminayno ɓeygol nen ɓe wulnata ɗeɗo haray mo kala yo aran hoore muɗum juula ɗum ɗo tiki no wawi julnude ɓeygol mum nden e andir suudu o juulna ɓiɓɓir koko waawi ko aɗa daari fakkara o ma tayassara min alquran jange ko newani on kon e qur'anal hay hunde arade e nder ka diina ko satti si wona ko neɗɗo satti ti fof no newi daari yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allah subahana taala ko fandani on ko newani o faldaki on sattede on tigi juula ɓen ko wawi ko juula darde nayyi yilto watta kadi darde nayi wona darde jeetati waɗa sappo e witto walla sappo e goho ɗen ɗon ɓuuri tabitude e nelaɗo sallllahu alih w sallam ko ɓe juuli jemma ko karmogoɓe ɓen noon no addi yewtereji pus tuugi kañum kadi e ayi e hadisaji ha addi kadi darde goo gasteɗe juulede mum no woodi sattimɓe wiɓe nayo feƴƴu ɗo kono min yaadi allah e ko feƴƴi ɗum ɗon tawi haray ko juulugol jemma wiya tentinima noon si tawi tabiti e karankoɓe hoolaɓe kadi gesteɓe jokkede waɗuɓe ɗum yamirɓe yo ɗum waɗe yaadi allah e muɗum kono fof mo yon tigui debbuyo ɗum o heɓa ɗen ɗon ha so tawina ɗen ɗon mo heeɓi yo woodu do ko juuli jemma o anni o ko salatu tahajjud ko ɗaɓɓitugol oɗo jemma nadi ko wurnitugol ɗeɗo jemmaji nala sallama wurniti e muɗum e haray ɗon ɓe jentani ken ɗo ɗen ayeji alquran fi kado molanaɗo mo allah subhanahu wa taala marani ɓeɗo ɗen hum jiyaɓe dari ɓe juulani allah subhanahu wa taala bal hay si tawi na e nder nduɗo ɗen hum lewru tedduno nduɗo lewru sumaye haray noon hiɗen geeli hunde nden si tawi woni waɗugol nden ngol juddi muɗum ndi mawni angal waɗugol nden ngol kadi haray ɗum kañum mari conséquence goo tentini ko tawi no woodi e buyi tawa ɓe haran fewdo ɗo hiɓe tinni hiɓe wakkili ɓe juulay ɓe waɗa e piiji goo kono si suumaye lanni tentini ka sukaɓe ha ka sonnaɓe haɗa heeɓe weltidi e wakkutu farillaji ɗen haray ɗo e yelte landal ngal e oustaz mouhammad tayibo ba hafidahullahu wa ra'ahu haray oustaz yalli ɗo on makani min makuji fi ko yuwodiri e ɗiɗo ɗen hum baraji ha on jantanike men ɗo ɗen ko allah subahanahu wa taala o wowli o déclarali ko henduntiɓe o waɗani ɓeɗo ɗen ha ko wi ɗon ɗen fala taala nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin e ayeji ɗi jangɗon goo e haray noon neɗɗo mo tawata hana juulata kadi joni ɗo woni ko naafilo woni ko julɗe farilla ɗen tawi ɗen ko obligatoire haɗa yelnodi conséquence goo kadi ko tawi qur'an no sappi ko wodani oɗo ɗen hum neɗɗo ko waɗi buy no ara weltindagol ɗi wakkatuji ɗo ɗen hum kadi waɗedi kon e wiya yimɓeɓe wonnama dewal ngal haɗade e suumayo allah subahana taala ko daali wabudu rabbaka hatta yatiyaka lyaqin rew jooma maɗa ha maya ha mayre nden kalimatu yaqin fi hadi l ayata anil maut sifa o yahini abaka sot mudassir hatta atana al yaqin on guelte joni noon haray musidɓe julɓe tedduɓe e ko ɓuuri mawnude hulɓi ko ɓuuri mawnude e dewe ɗin fof dewe golleteɗen ko julde nden ko ɗo sena satamaji awalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma alqiyama solatu maɗum e solatu ɓe maaki ko adete daranede golle neɗɗanke ñande dalngal ko julde nden e riwaya goo ko in saluhat e riwaya goo ko in kamulat bimana so tawi julde nden timmi ma ɗum nde moƴƴi ha gasi haray daratake ko lutti e dewe ɓe fof ɗe validete kono si tawi julde nden nde manquima nde sellani hajju daratake sadaka daratake ko sara on tigi perdiomaki saba on gelke ko ɗum waɗi si allah subahanahu wa taala marani lette ɓurɗe mawnude ɓurɗe muusde e lette ɗen fof yimɓe juuloɓe tigi kono alana julde regel nde fo waylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun bone lette seydna abdoulah ibnu abbas o nanda ko ɗum wiyete wayl o wi ɗum ko koloji jeeya ɗum e koloji yiite jahannama ko tata yiide jahannama ngen tigi ñande o ñande toroto allah laaɓi capanɗe jeɗɗi yo allah woɗɗitinge e waylu
juuloɓe tawa juulta e leere ma julde mum sella ma hara julde nen ƴettata 1 minute 30 secondes ko ɓen ɗo woni Allah subhanahu wa ta'ala yewtitimo amma kamɓe juulata ɓe jumnala maati al ahadu baynana wa baynahum as-salat man tarakaha faqad kafara ɓe maati ahdi men hakkude men e heeferaɓe ɓen ko julde nen kala tertiɗo julde nen haɗa o heeferɓe ni kono joni noon si tawi goɗɗo kanko dewal makko julde makko fof koye suumaye ma o juulta e woɓɓe farillaji ni oɗo haray ko sifa ɓe lette saddimo si tawi on tigi tuubaɗo o ruttitaki eɗon gandi ka sortu mariam Allah subhanahu wa ta'ala no yewti fi gaƴi fi généraux ji heɓuɓe décoration ji jani monanaɗi ndi ko waskur fi kitabe mariam no waskur ha gaƴi monanaɗi décoraɗi haala fi muɗum ɓay ɓen feƴƴoyi o wonoy fi woɓɓe o wi fa halafa min ba'dihim khalfun adaa'u salat wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya Allah daali ɓay noon ɓe moƴƴuɓe ɗo feƴƴi woɓɓe aroy ko ɓe taw ko yeebu ko julde nen seydna abdoulah ibne abbas ka tafsir aya on o wi ma taraku salat wa kanu yusallun o wani o wi ko yimɓe ɓe tata ɓe tertaki julde nen hay ɓe juulayno kono ɓe juulata e waktu ɓe haajaka kono no juulirte si julde nen boni ɓe anda no wattirte hay pus ɓe juuli wo e suuma e sifa ɓen ko ɓen Allah daali ɓen ɗon kadi ɓe bugoyto e nder hayya ko catégorie kadi ɗiya koloji ɗa kadi kono ko ɗiɗo kadi ɓuri hulɓinade e wayluji ɗi o gel kare ɗum sabbi ɓen ɗon haɗa ɓe wiya sukaɓe dewal ngal ko suumaye ɗo yoɓe dokku kadi dewal ngal ɓaawo suumaye on kañum kadi ko par ce que koɓe tagiraka fii rewgol Allah subhanahu wa ta'ala taɓe perde seconde goto sakko minute ma ɗum leere nde ɓe rewani Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wawɗon ɓe wiide e mo ustad hari ɗo miɗen yiɗi toujours o sappanagol on wono kala son tala dalnoɗaɗen mum ma salakum fi sakar galu lam nakun minal musallin par ce que man firo mon gonɗo weela jamal on mbiɗa yiɗi on salhamen on aya ɗon ɗe min anda no min eto min wuɗɗito ɗiɗo ɗen albalawji sabimbinaneɗi neɗɗo on albalaw par ce que nadaɗugol allah ɗo ɗen heɓugol foti e weeli aduna wona ɗum woni keɓal ko heɓugol foti e weeli laha ɗon ko ɗum ɗon woni keɓal ngal ari ɗo kadi no tinniri fi julde min anda ko jiɓɓitino nder ton ɗe ko tatara no arina jooma hakkille kesude nam ko noon woni no holli ɗon noon yimɓe ɓen no cati e gi aduna wi ɗo kono gi ko gi mere fuu wala fuu yimɓe ɓuuri fewjaynoɓe e nokkeeli go'o gera ko faala ɓe tettorade doyi babiraɓe tettike geɗalɓe tettike ɓeynguli tettike ɓelle ñande go ari ko kamɓe ko wanno noon kadi ɗum jokkodirirta ko woni soobe ko luttata ko wallahi ko maloo nella ko aljanna ɗum ɗo woni soobe ko gelke jonno aya mo yoɗɗon fi mum ɗon fi on no hawni mo ara surat mudassir ko aya sifiiɗo noniji lettere mo gandi ɓuy fama ko wiyete jahannama si wiyama jahannama no wawi si wiyama maison centrale ko kaso mo wiyete jahannama cellule ji ɗin no serti mo waɗi maison centrale no andi toon ka ɓeynata C4 kañum e ko ɓeynata showroom kañum e ko ɓeynata hono wiyete infirmerie e sifa ɗin peeji no serti nokkeeli ɗin maison centrale oɗo waɗi yimɓe ɓuyɗo mo ɓe monani wo ɓe naɓdemo nder toon ɓe sikka o maaya e joni on gelke donc no serti ko wakkatalika kadi o wiyete jahannama ko kasoji mum ɗin no serti embere golleji bonɗi ɗi naataɓe toon ɓe golli ɗi hay maison centrale ɗo nanguidaɗo e pinka kañum e warɗo ha gasi e sifa ɓen kañum e piiji gono taw waɗa nokkum goto woni fi muɗum nder to on gelike ko ɗo si Allah daali laha sab'atu abwabi li kulli babin minhum juz'un maqsum on gelike o wi kaso wiyete ngo jahannama gon mari cellule ji jeɗɗi dambuɗe jeɗɗi geɓal kala e naadeteɓe toon ɓen no mari ka naatata noon embere ko golli jonno woɓɓe noon addoyte ɗon e cellule ko kaso go no wiye sagara malaikaɓe halfinaɓe ɗon ɓen si yiiɓe kamɓe tigi ɓe ngalɓe kono gonno nder ɗo ha affaire mum feƴƴi hutama feƴƴi lalla feƴƴi tawi ko ɗo arto ɗo arto ɗo moƴƴaɗi haɗum asalakakum fi saqar kono addi on sakara tawi bone ɓurɗo mawde mo ɓe addi watte on tawo ko julde qalu lam naku minal musallin hari men jeeyaka e juulde ɓe hari men alano julde nde julde nde yimɓe yewiti fi muɗum tawi ko ɗum ɗo woni bonnere maɓɓe ko o addi ɓe ka sagara yiite nge Allah yewti fi muɗum so ari ka sorte mo dassal fayda sengo boowal fof muɗum ko fi nge yiite ƴewi ka aya on fuɗɗi o ma ja'alna ashaba nnari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum iwi ɗon ɗen ha ka innaha la ihdal kubar nadira bil bashar on gelike ɗum ɗo fof on tawa fayda ko sengo ɗerol fof woni ko fi yiite woote wona haalde la dal innaha la ihdal kubar
e nere ngin yiide ɗo gengi wona ɗo haalde ɗum ko gooti e jani ɗin no nadira lil bashar ko avertissement wonande ɓanninke ɓanninke yo reeno kala ngal ɓe fallirta harana ɗon ɓe aroy ko ɗum wasi ɓe aroy ɗo malayika ɓen si ɓe wiya e on ko ɗum addi on ɗo ma sadaka tum fi sagara kono ɗum addi on sagara ɓawo lam naku minal musallin hari men laatanoki meɗen juula walam naku nut'imul miskin hari men haajaka e tambitagol e ñammingol miskin ɓe wakkundana huduma al khaidin hari kadi meɗen jumpita e jumpoɓe hatta atana al yaqin ha mayde men ari tawi men tawi ko ɗi programme ji min jokkuno ko ɗum addi men sagara o ngaddi fi julde nden hino nder to sukaɓe waɗa ɓe fijir julde nden ɓe juulu mawɓe ɓe puuta ɓe matayno ko on tigi jokki o juulu ɗum ɓe andi so juuli o acce par ce que ɓuura nawi attime solata inna solata tan ha anil fahsha'i wal munkar on gelite ɗum ɗo gono nder toon aywa e haali e auditeur ɓe évasion guine en weltanike oustad Mouhammad Tayyibou Ba e nder nde ɗo ɗum yewtere maɓɓe laaɓo nde tawi nde wirnanaki hay goto sago meɗen ko continueyde tun ha hara darorde ala tellement ko tawi jama on no weltora makuji maɓɓe ɗin tentini ko tawi yewtereji maɓɓe ɗin fof ko mahi koye tafsirul Qur'an hay oustad toujours mako on meɗen watte soke moɗon ko waɗi fi ndeɗo ɗen hum julde e ɗiɗo ɗen moƴƴereji hanaɗi waɗede tawi ɗiɗo ko hanuɗi ɗi jiyaɓen hani toppitade muɗum ñentinane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka julde teppito ñentinane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka waɗugol sadakaji ka waɗugol ɗiɗo ɗen hum moƴƴereji ko tawi hande boyi hino welsidi si wona saliɓe na sina saliɓe ko yowodiri e julde nde wo ko wonɓe wudduɓe imma ɓe yawa ko ɓe okkata kon ɓe yawa ko ɓe jogii kon ɓe ama ittugol sadaka kon ko ɓe jogii ɗon ɗen hon hara tammiɗen ko woɗɗiɗo kono hara mbiɗa yiɗo résumé men ɗiɗo ɗen piiji ɗiɗi seeɗa ka rerɗingol jama on ko yiltito rerɗinol jama on par ce que en waɗi tarriba en waɗi tarhib ka fiideɗo ɗen hon julde mbeɗa yilti kadi en rerɗina men jama on fiideɗo ɗen hon julde après e ɗiɗo ɗen hon sadakaji moƴƴireji haɗano waɗede ɗo ɗen mo nder minute aji daɓɓi inchallah tammeɗen on ko yon ɗo en pijiɗi ko yiɗude ɓuura juulugol ittugol sadaka ɗum ko yiidu ɗum e ɓuura ayde pijurgol jammaɗen ko jangɗen ko ka suratu sajada tata jaafa junubu anil madaji yakhafuna rabbahum yad'una rabbahum khawfan wa tama'a yukiɗo mimma razaqnahum yunfiquna ka alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ka surat bagara ɗum no yaadi on gelike tentinima noon o saa'i ɗo fewndi ɗo hannde piiji fof no dari golle hino dari programme ji ala marsude fewnɗo ɓurɓe ɗurde ɓe tano woɓɓe no mari tonuji ka magasin ji maɓɓe ka cuuɗi maɓɓe julɓe immoɓe maɓɓe ronka ko defa e nder ɗo lewru suumaye wallahi no huɓɓini ɓe nodda ɓen waade kontugol sokeje ɗen ɓe yaña ɓe hokka nene Aisha radiallahu anha ɓe maaki moodi maɓɓe ko dokko nena saslam ɓe maaki kono ko ɓe ɓurayno hokkude koye nder ɗo lewru suumaye ɓe nodda yimɓe ɓen ɓe juulugol jemma e juulugol waktuji ɗin e nder ɗo lewru suumaye e jantagol inde Allah subahana taala e jangol Qur'an eɗen tentina noddugol ɓe kontugol sokeje ɗen itta ɗiɗo sadakaji moƴƴoji yaade inchallah awa sa tawi bo haray ɗo ko kalima khira men ɗaɓɓirta on wasiye huɓutuɗon haray homɓen émission meɗen on inchallahu taala haray mi anditinayi on oɗo émission o wawi mo retrude kadi yiitoydemo ka réseau sociaux ji mana ka Facebook ha e laawi goo e laawi réseau sociaux ji inchallahu taala wawa naftorde fi ka ɗo ɗen hum dina meɗen tawi no sage kalima khira waɗanon e du'a homɓe yewtere meɗen nde inchallahu alay ko nodde yimɓe ɓen koye kurol Allah e dumagol e golleji moƴƴi e insinagol jama yo insino moƴƴa ndenawnaɗo yaha ayno daali wa ma kana llahu li yu'adhibahum wa anta bihim wa ma kana llahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kono subhanahu wa ta'ala wonani no letta ɓe si tawi hiɓe insinade jama yo insino ndenawnaɗo yaha Allah naɓa nde en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah moƴƴingaji allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الاسلام والمسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وعلى صحبه بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين haray auditeur ɓe téléspectateur ɓe oɗo ɗe hon télévision
West Africa yani Evasion TV hare men weltani kala subhanahu wa ta'ala yami kam ko meden Ustaz Muhammad Tayyib Ba newin be notagol duɗo ɗen noddano nodduɗen hare ko ɗo yewtere men nde wondarade hannde mbiɗen noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh